Dobrodošli na našu sesiju učenja o komunikacijskim veštinama i kritičkom mišljenju. Danas ćemo razgovarati o važnosti efikasne saradnje, istražiti strategije rešavanja sukoba i probati da kroz interaktivnu vežbu primenimo ove veštine u realnom scenariju. Počnimo sa malim zagrevanjem za veštine rešavanja problema. Scenario. Vi ste trener ženskog košarkaškog tima, 16 godina, u sportskom klubu i tokom letnje pauze stopa posjećenosti je opala. Rizikujete da nemate minimalan broj igrača potreban za formiranje tima i sezona uskoro počinje. Kako ćete pristupiti problemu? Šta je najgori i najbolji ishod? Efikasna saradnja je ključna u sportskom menadžmentu jer poboljšava donošenje odluka, unapređuje inovacije i performanse i podstiče osjećaj jedinstva ka postizanju zajedničkih ciljeva. Kada timovi efikasno rade zajedno, mogu da se pozabave složenim izazovima i dostignu viši nivo uspeha. Pauzirajte video ovdje i odvojite 5-10 minuta da navedete potencijalna rešenja problema. Razumevanje sukoba je od suštinskog značaja, jer je to prirodan deo svakog tima i organizacije. Konflikti mogu nastati zbog razlika u mišljenjima, ciljevima ili međuljudskoj dinamici. Efikasno rešavanje ovih sukoba ključno je za održavanje pozitivnog i produktivnog okruženja. Postoje različite strategije za rešavanje konflikata, uključujući pregovore, kompromis i saradnju. Izbor strategije zavisi od prirode i težine sukoba. Pregovori se mogu koristiti za postizanje obostrano korisnog sporazuma, dok se saradnja fokusira na zajednički rad kako bismo pronašli rešenje kojim će svi biti zadovoljni. A sada, hajde da primenimo ove koncepte u praksi na radionici komunikacijskih veština. Sljedeća vežba će vas izazvati da primenite svoje veštine rešavanja problema, pregovora i rešavanja sukoba u realističnom scenariju upravljanja sportom. Vi ste menadžer sportskog objekta koji je domaćin raznih sportskih događaja, uključujući lokalne lige i turnire. Objekat je veoma tražen, a više organizatora događaja se nadmeće za rezervaciju datuma. Trenutno se suočavate sa konfliktom u rasporedu koji treba da se reši. Scenario. 2 istaknuta organizatora događaja su zatražila da rezervišu vaš objekat za svoje turnire istog vikenda. Evo detalja. Događaj A. Prestižan regionalni omladinski fudbalski turnir sa očekivanim prisustvom od preko 2000 gledalaca i 400 učesnika. Ovaj događaj generiše značajan prihod i ima dugogodišnje partnerstvo sa vašim objektom. Događaj B. Humanitarna sportska gala organizovana od strane lokalne neprofitne organizacije sa ciljem prikupljanja sredstava za vredan cilj. Ovaj događaj očekuje 1000 posetilaca i ima snažan uticaj na zajednicu, ali ograničena budžetska sredstva. Oba organizatora oklevaju sa pomeranjem. Događaj A veruje da imaju prioritet zbog svog dugogodišnjeg partnerstva, dok događaj tvrdi da njihov dobrotvorni cilj treba da ima prednost. Kao menadžer sportskog objekta, morate pronaći rešenje koje će zadovoljiti oba događaja uz održavanje pravičnosti, poštovanje obaveza i razmatranje finansijskog uticaja na vaš objekat. Zadatak je, u malim grupama ili sami, možete preuzeti uloge ključnih zainteresovanih strana, uključujući menadžera objekta, predstavnike događaja A i predstavnike događaja B. Uključite se u pregovore i rešavanje problema kako bi se pronašlo obostrano prihvatljivo rešenje za sukob oko zakazivanja. Tokom igre uloga, fokusirajte se na korišćenje veština o kojima smo upravo govorili. Ovdje možete pauzirati video i obaviti radionicu. Sada nastavljamo da istražujemo kritičnu ulogu tehnologije u savremenom sportskom menadžmentu i kako ona poboljšava operacije, marketing i angažman sa navijačima i zajednicom. Tehnologija je revolucionizovala upravljanje sportom tako što je pojednostavila operacije, proširila marketinški doseg i povećala angažman sa navijačima i zajednicom. Drugim rečima, omogućila je sportskim organizacijama da rade efikasnije, povezuju se sa svojom publikom i donose odluke zasnovane na podacima koristeći različite načine. Platforme društvenih medija, za interakciju u realnom vremenu i angažovanje sa fanovima i uspostavljanje prisustva. Mobilne aplikacije omogućavaju zgodan pristup informacijama o događajima, kupovini karata i ekskluzivnom sadržaju. Usluge online streamovanja
proširivanje dometa događaja uživo na globalnu publiku. U ostalim aspektima u sportskom sektoru. Komunikacioni alati, e-pošta, videokonferencije, alati za upravljanje projektima i sistemi za upravljanje odnosima sa klijentima pojednostavljuju komunikaciju i saradnju. Podrška pri donošenju odluka, prikupljanje podataka i metrika učinka nude uvide koji informišu strateške odluke i poboljšavaju učinak. Sa sve većim oslanjanjem na tehnologiju, svest o sajber bezbednosti je ključno u zaštiti osetljivih sportskih podataka. Sprovođenje robustnih bezbednosnih mera štiti od neželjenih pristupa podacima i obezbeđuje integritet i poverljivost informacija. Da bismo ove koncepte primenili u praksi, imamo praktičan softverski alat za upravljanje sportom. Jedna odlična platforma za upravljanje projektima koju možete koristiti je Trello. Trello je besplatna alatka koja vam pomaže da organizujete zadatke, sarađujete sa članovima tima i efikasno pratite napredak. Za zadatak ove sesije, krenut ćete da istražite ovu platformu. Napravite besplatan nalog i postavite projekat vezan za sportski menadžment ili neku drugu složenu aktivnost. Koristite platformu da organizujete zadatke, postavite rokove, dodelite odgovornosti i pratite napredak. Ova vežba će vam dati praktično iskustvo sa alatom koji može značajno poboljšati vaše sposobnosti upravljanja projektima. Hajde da počnemo sa Trellom i podignemo vaše veštine sportskog menadžmenta na viši nivo. Prelazimo na upravljanje finansiranjem u sportu. Upravljanje finansiranjem u sportskom sektoru zahteva višestruki pristup za rešavanje finansijskih izazova i diversifikaciju resursa. Efikasno upravljanje troškovima i nabavka resursa su ključni za balansiranje finansijske stabilnosti sa društvenim i sportskim ciljevima. Počnimo sa upravljanjem troškovima, fokusirajući se na optimizaciju internih resursa. Upravljanje troškovima. Naučite kako da optimizujete korišćenje resursa uz balansiranje društvenih i sportskih ciljeva sa finansijskom održivošću. Na primer, lokalni fudbalski klub bi mogao da investira u energetski efikasno osvetljenje za svoj stadion kako bi smanjio operativne troškove uz promovisanje održivosti životne sredine. Maksimizacija prihoda. Istražite strategije za povećanje tokova prihoda i minimiziranje troškova kako biste poboljšali finansijsku stabilnost. Na primer, lokalni sportski centar mogao bi da uvede nivoe članstva, nudeći premium usluge za veće naknade, dok bi također pregovarao o boljim poslovima sa dobavljačima kako bi se smanjili troškovi opreme. Zatim, hajde da razgovaramo o sticanju eksternih resursa za dopunu internog finansiranja. Prikupljanje sredstava. Iskoristite različite metode prikupljanja sredstava kao što su grupno finansiranje, sportski fondovi EU, mikrokrediti, sponzorstva i kampanje donacija. Praktični primjer je Omladinska košarkaška liga koja koristi platforme za prikupljanje novca za nove uniforme i opremu, angažujući zajednicu i lokalna preduzeća u tom procesu. Javni fondovi. Shvatite kako da pristupite javnom finansiranju i iskoristite podršku vlade za sportske inicijative. Na primer, Regionalna atletska asocijacija bi mogla da aplicira za grantove iz vladinih programa za razvoj sporta za izgradnju novih objekata za obuku ili domaćinstvo velikih turnira. U zaključku, upravljanje finansiranjem u sportskom sektoru zahteva uravnotežen pristup kako bi se osigurala finansijska stabilnost uz istovremeno postizanje društvenih ciljeva. Korišćenjem strategija upravljanja troškovima, angažovanjem u efektivnom prikupljanju sredstava i pristupom javnom finansiranju, sportske organizacije mogu da obezbede neophodne resurse za uspeh. Ove teme će biti dalje istražene u modulima 4 i 5. Sada ćemo pokriti osnove upravljanja projektima i kako se oni mogu primeniti na kontekst sporta. Dizajn projekta je osnova uspešnog upravljanja projektom. On uključuje postavljanje jasnih ciljeva, definisanje obima i identifikaciju ključnih zainteresovanih strana. Na primer, kada planirate regionalni sportski turnir, vaši ciljevi mogu uključivati povećanje učešća zajednice i promovisanje lokalnih talenata, dok stakeholderi mogu uključiti sponzore, lokalnu vlast i učesnike. Drugi pristup za olakšavanje upravljanja projektom je teorija promene, koja pomaže u usklađivanju projektnih aktivnosti sa željenim ishodima.
To uključuje mapiranje koraka potrebnih za postizanje vaših ciljeva i identifikaciju pretpostavki iza svakog koraka. U sportu, to bi moglo značiti povezivanje povećanog učešća mladih u sportskim programima sa dugoročnim zdravstvenim beneficijama i kohezijom zajednice. Struktura podele posla deli projekat na zadatke kojima se može upravljati, što olakšava planiranje i izvođenje. Na primjer, organizovanje gradskog maratona može uključivati zadatke kao što su planiranje rute, koordinacija volontera, marketing i logistika za dan događaja. Gantov grafikon je alatka za planiranje projekta koja vizualno predstavlja vremenske okvire projekta i zavisnosti. Pomaže vam da pratite napredak i obezbedite da se zadaci završe na vreme. Na primjer, kada se pripremate za sportsku gala proslavu, Gantov grafikon može da vam pomogne da označite elemente kao što su obezbeđivanje mesta, marketing, prodaja karata i završne pripreme. Efikasno upravljanje budžetom je ključno za svaki projekat. To uključuje pažljivo planiranje, praćenje i alokaciju resursa. U kontekstu sporta, upravljanje budžetom kampa za obuku mladih uključivalo bi procenu troškova za objekte, opremu, osoblje i aktivnosti, kao i praćenje troškova kako bi ostali u okviru budžeta. Upravljanje projektnim ciklusom se sastoji od nekoliko faza: identifikacija, dizajn, procena, implementacija, praćenje i evaluacija, završetak i zatvaranje i praćenje. Svaka faza je kritična za ukupan uspeh projekta. Na primjer, tokom faze implementacije sportskog programa u zajednici, sprovodili biste planirane aktivnosti i redovno nadgledali napredak kako biste osigurali da se ciljevi ispunjavaju. Kada organizujete sportski događaj, kao što je lokalni fudbalski turnir, morate uzeti u obzir logistiku, upravljanje učesnicima, marketing i evaluaciju nakon događaja radi merenja uticaja i prikupljanje povratnih informacija. Možemo zaključiti da je ovladavanje veštinama upravljanja projektima od vitalnog značaja za uspešno vođenje sportskih inicijativa. Od postavljanja jasnih ciljeva do efikasnog upravljanja budžetom, ovi alati i tehnike će vam pomoći da efikasno sprovedete projekte i postignete svoje ciljeve. Da biste poboljšali ishode svog učenja, preporučujemo da istražite praktičnu vežbu u vezi sa upravljanjem projektima koja je uključena u format obuke koji podržava ovaj E- kurs. Ova vežba uključuje organizovanje kampa za obuku mladih i bit će vam potrebno oko 30 minuta da je uradite. To je odličan način da primenimo koncepte o kojima smo razgovarali i steknemo praktično iskustvo u upravljanju projektima. To je sve za modul 1 o veštinama sportskog menadžmenta. Kada budete spremni da krenete dalje, modul 2 će sagledati osnove marketinga sa više interaktivnih vežbi i praktičnih primjera.